I pozdrav svima ljudi, ovdje Gliša i danas igramo Sky Wars. I radit ću još jedan challenge koji se zove F1 challenge. Ako ne znate o čemu se radi, to je bez ovoga. Ali da ću pobediti. Jebote, ja se utripovo da nas opet ima četvoro, ko ono igri, ali nije. Mislim, ako vi želite da ja ponovim onaj challenge No Armor, da ću ga ponoviti. Pošto mnogi misle da je glupo, zato što nas je bilo samo četvoro. Ali jebi ga, otkud sam ja znao da će nas biti samo četvoro. E sad dobro što sam dobio ovo. Ja su dripo jebote, da sam prebacio da ovamo sad skačem dole da se ubijem. Oha. Moram ovo pokupiti. I pojesti godenku. Da mi za svaki slučaj neko ne dođe sa leđa, da me sakati. Ja mislim da neko došao. Ima Iron Sword, što mi treba. Hvala brate. Okej. Izgleda da nema više ništa. Morao sam pojesti ovu jabuku. Oni su dole tuku. Da li da si idem dole? Odakle se ovaj sad stvorio? Pa sam ga sjebo. Što me gađaš kamenom? Ti su valjda nestale stvari. Ne. Znači ovdje šta god da se desi, ubio sam ih dosta. I ne brišem epizodu, boli me dupe. Što volim da ovako ubijam. Niko nije imao kacigu. Okej, uzet ću ovako. Evo ga tamo lik. Imam Ender Pearl, ali ne znam da li da se bacam. Šta ako promašim, ode sve u PM. Aha, eno ga lik. Jebote, za malo da padne. Kome gađo? Još što se zašteko tamo. Da, zaštekalo mi. Opa! Jebote. Sam pobedio? Pobeda! I to je bilo to što se tiče ove epizode. Ako vam se sviđa, ostavite like, share, sub. I ako imate neki prijedlog koji challenge mogu da radim, napišite. I vidimo se, ćao!